जैमिसी अहिले हामी वीरेन दाजु र म यहाँ सानो किचनमा रिफ्रेस गर्दैछु Cheers. के हो यसको नाम के हो दाजु Extreme एक्सट्रिम यसो ठन्डा खाने energy. Extreme energy drink. It's boosts हामी चाहिँ अब immune सधैँ system. सधैँ भेट्दैन के अरे अब एनिवे हाम्रो वीरेन दाजु मेरो लागि चाहिँ धेरै इन्सपिरेसन छ मलाई धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ एज अ ब्रदर प्रभावमा भइकन अहिले जे भन्यो नि त्यो चाहिँ अपोजिट है अपोजिट इन्सपाइरेसन चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो गुरु सबै कुरा उहाँ नै हो ओ अब यो पनि अपोजिट हुनसक्छ है एनिवे हाम्रो दाजु एभिनाइजरमा उहाँ सिङ्गर पनि हो उहाँ एउटा युथको लिडर पनि हो मन्डलीको जिम्मेवारी पनि अल इन अल हो है प्रभुको स्विपर पनि फेरि स्विपर पनि हो मेसेन्जर पनि हो बाहिर अनि पछि हामी नर्थ इस्टमा पनि विल कल यु इन नर्थ इस्ट नर्थ इस्टमा पनि हामी टार्गेट गर्दैछौँ ब्रदरलाई आउनेको लागि नर्थ इस्टका सबै प्रियोको मेरा प्रिय हिन्दी बोल सकते हैं ना आप थोड़ा थोड़ा ओ चलो सो नाइस मैं फर्स्ट टाइम 2017 में बर्निंग बुश मेघालय में retreat meeting youth meeting था so the first time I traveled northeast by train from NGB and that was my real experience on train and the place there is so much different from our country different very beautiful lot of tribal people are there and the youth from different tribals from the northeast area. Give me one hint what's the difference The difference is the culture and the way they speak the language is so much like Thai, Vietnam type, you know, the way they speak. It's unique, no? Thai and Vietnam. Yes. Vietnamese language, Thai language is something like that. But our facial structure, yes जो होता है ना वो जो build up है ना, bodily build up, it's like we are like Mongolians. It's the same as mine. So मैं 2024 में न्यू ईयर के 2023 में शिलोंग में और नाजरत में स्पेशल मीटिंग 25 years of थैंक्स गिविंग सेरेमनी में गया था रिसेंटली 2024 में नागालैंड कोहिमा आई थिंक कोहिमा में ब्रदर Daniel is there and I love Northeast hopefully next time whatever meetings will be there I'll try to come there and be with you all. Sure. And this is my dear brother. He represents Northeast, I think, for youth, even as a co-worker, even as a servant, and as an elder. So we've known each other for so long until now. He is helping me every time he comes here, and he puts not that much, my energy. not much, little. Okay, this is the place. यो चाहिँ डाइनिङ हल है हेर्नुहोस् यसरी सजाएको छ अब एकछिन पछि यहाँ खाना खाने बेला हुन्छ हामी चाहिँ जस्ट सानो ब्रेक लागि यहाँ ठन्डा खानु आएको सो थ्याङ्क यू ब्रदर फर गिभिङ टाइम No problem. Always welcome.